Ubuzima bwa buri munsi bw'abantu hari ibintu bibaho ukaba ushobora gukeka ko ibyo bintu bitabayeho cyangwa se ibintu ushobora kumva ugakeka ko wenda ari amakabya nkuru ibyo bintu bitabayeho. No mu mupira w'amaguru naho niko bimeze, hari ibintu ushobora kumva ko bishoboka ko byabaye mu mupira w'amaguru ariko ugakeka ko ibi bintu bishobora kuba ari ukubeshya cyangwa se ari ibintu byahimbwe, ariko mu by'ukuri ibyo bintu bikaba byarabayeho. Tugiye kureba bimwe mu bintu byabayeho mu mupira w'amaguru ushobora kuba utaruzi cyangwa se warumvise ariko ukanga kubyizera. Ikintu cya mbere wamenya nuko igikombe cy'isi kuva cyatangira gukinwa mu mwaka w'1930 nta kipe y'igihugu nimwe iratwara iki gikombe iri gutozwa n'umutoza w'umunyamahanga. Bivuze iki? Bivuze ko nta mutoza w'umunyamahanga urahesha igihugu igikombe. Bivuze ko ibihugu byose byatwaye igikombe cy'isi byabaga bitozwa n'abatoza b'abene gihugu. Icya kabiri ugomba kumenya nuko mu gikombe cy'isi cya 2006 ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi yasezerewe idatsinzwe igitego na kimwe. Igitego icyo ari cyo cyose kinjiye mu izamu ry'Ubusuwisi. 2006 murabyibuka ko ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yageze kuri finali itsindwa n'Ubutaliyani. Icyo gihe Ubusuwisi bwasezerewe muri iri rushanwa budatsinzwe igitego na kimwe. Hanyuma kuva mu mwaka w'1982 nta finali nimwe y'igikombe cy'isi irakinwa hatarimo umukinnyi w'ikipe ya Bayern Munich. Ikibazo ahangaha nakubaza, finali ya 2022 yahuje Argentine ndetse n'Ubufaransa, niwe mukinnyi wa Bayern Munich wari urimo? Ubwo uraza kutubwira muri komenti. Hanyuma kandi mu mwaka w'1993-94 ubwo ni muri sezo y'uwo mwaka ikipe ya AC Milan yatsitwaye igikombe cya shampiyona mu Butaliyani itsinze ibitego 36 gusa, bitanageze no ku mubare w'imikino iyi kipe yakinnye. Ni ibintu bitangaje kumva ko ikipe yatsinda ibitego 36 byonyine muri shampiyona ariko bikarangira itwaye igikombe. Wari uzi ko se Theo Walcott yatsinze ibitego byinshi muri UEFA Champions League kurusha Luis Nazario da Lima uzwi nka Ronaldo Gifaro? Theo Walcott yakiniye Arsenal, nyamara uyu Luis Nazario yakiniye Real Madrid, akiniye AC Milan, akiniye Inter de Milan, ariko uyu mugabo witwa Theo Walcott yamurushije ibitego yatsinze. Hanyuma ikindi ugomba kumenya nuko myugariro w'Umudage Philippe Lahm wari na kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Ubudage ubwo batwaraga igikombe cy'isi 2018 yigeze gukora umwaka w'imikino wose nta kosa na rimwe asifuwe mu kibuga, nta n'ikarita nimwe ahawe. Uyu mugabo ndetse akaba afite agahigo ko kuba yaramaze ubuzima bwe bwose nk'umukinnyi w'umudefanse ukina kuri kabiri adahawe ikarita itukura. Hanyuma